Predstavnici Nemačke srednje stručne škole Beruflich Schule Centrum iz Vizaua, koji su trodnevni poseti Požegi, a čiji su domaćini Tehnička škola Požega, juče su obišli požeške firme koje se bave delatnostima koje su slične onima za koje oni, kao i Tehnička škola, obrazuju kadrove. Inače, Nemačka škola je jedna od najvećih škola tog tipa, nalazi se u južnoj Nemačkoj, to jest u Bavarskoj oblasti, školuju oko 2000 učenika za obrazovne profile metalske struke, IT tehnologije, gastronomije i turizma. Saradnja sa ovom školom iz Nemačke ulazi u drugu godinu sa tendencijom da se ona intenzivira i na druga polja. Tačno pre godinu dana gospodin Eštajn je bio prvi put ovde, to smo već imali priliku da pričamo i došao je, posjetio je našu školu, našu privredu, računajući Inmol i nekoliko firmi. I evo nakon godinu dana došao je on i još doveo svoja tri prva saradnika i to, kako on kaže, ne obična nego elitne ljude iz njegove škole. Mi smo međuvremenu bili tamo kod njih, oni su nam pokazali kako oni rade i zaista nas je prijatno iznenadio što je ispoštovao memorandum koji smo potpisali i rekao da će na jesen doći i došao i doveo svoje ljude. Posjetili smo naravno naš centar tehnike u našoj školi, potom smo otišli u firmu Termorad, zatim smo bili u Kropsu, naš hladnjači, Perfomu i evo ovdje i Moldu. Mislim da smo imali šta i mi njima da pokažemo kao što su oni nama pokazivali u Vizau, odnosno u Nemačkoj, i koliko osjećam, on je zaista čovjek koji je ozbiljan da napravi jednu sjajnu saradnju, kao on kaže, ne samo sa školama nego i sa privredom. On je najavljivao već 2 puta, da kažem, dolazak, međutim odlagao jer je probao da sa njim dođe i njihov gradonačelnik ili šef takvog njihovog okruga koji nas je također tamo dočekao, međutim iz raznih razloga to se odlagalo i on je rekao neka, ja sam rekao da ću doći i došao je. Ali je obručio da je gradonačelnik njihov spreman da dođe i naravno da se ova priča ne završi samo na školi i firmama, već i da probamo da to učemo i, da kažem, celu našu opštinu ili privredu u celini. Nakon obilaska firmi u Požegi, iskustva Nemaca su veoma pozitivna, izražavajući zadovoljstvo što su imali priliku da dođu i bliže se upoznaju sa predstavnicima škole, ali i privrede, nemački gosti rekli su. Veoma smo počastvovani što imamo priliku da posjetimo partnersku školu u Požegi, ali i firme. Stekli smo veoma interesantne utiske. Prvo za obrazovanje u tehničkoj školi, a potom i u firmama koje smo posjetili, a koje prerađuju metal, njihov način rada i mogli smo da zaključimo i da uporedimo rad u firmi i školi, ali da vidimo kakav je kontakt na relaciji učenik-škola-firma. Bilo je veoma interesantno jer smo mogli da napravimo paralele i već smo ustanovili da obrazovanje ovde uopšte nije različito od našeg sistema obrazovanja. U firmama ovde postoji jedan veoma visok standard i proizvode se veoma kvalitetni proizvodi. Saradnja se nastavlja veoma brzo, već za 2 nedelje 2 profesora iz Tehničke škole Požega odlaze u Nemačku na 7-dnevni međunarodni trening seminar, a nakon toga ove 2 škole započeće proces pripreme i razmene učenika koja je planirana za narednu godinu.